apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makaumakan agapito. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulom sika. Kita amat ngamin ti maaramid dito'y balay di kay makarik namot. Naa, amom abisiak iji garden. Wan, amok abisi ka. Ngam tulungan na kumamot ang kadagiti maaramid dito'y balay. Taamom mat amakitang tangdana. Saan nga inaldaw kat addaak dito'y balay. Di ka nagreklamo, tanalaklaka ti trabaho dito'y balay. Naimbagkan ka, tadi ka mainitan. Siya ngay, kakasyak iji garden. Ti kunam ka di kat sa anak amabambanog, Kahit, apay si kalang ti mabambanog, ure siya may. Malahoston, agsarden kan agapito. Manipod ita, ag kanya-kanya talatan. Gawin na. Dahil talaga ayam. Labaam to mat dagiti kawas mo. Agluto kamit iti kanam, kan inawam tinanganam. Gwen, umay ka man tay. Apay ayan, nanang. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam. Adamat iti sala, agbuy-buya iti TV. Apay ayan, nanang. Ibagam ken kuana, adi na urnungan dagiti nagsukatan na iti banyo. Nagsakit ti matak a makakikita. Ay nawaw, idiritso yung amin kan kuha na ananang. Adalang mat iti sala. Ay saan? Ibagam to ken kuana. Naa? Ibagam nga irwar na dagiti kawas na anaurnong iti banyo tayo. Ha? Jak kayat amakita dagijay a nagsukatan na. Inton makariingak nubigat. San kay amawatan, nanang? Apay gamin ayano idiritsuyo latan ka ni tatang. Aday jay sala kunak lang arudan. Ikaten na dagijay abado, no di na kayat nga ibasura. Irwar mo kano dagiti naurnong abadom iti banyo, tatang. Ninanang mo manan tinang ibaga? No diyo kano irwar ibasuranan. Ay nawaw, isumot na ka na yung ti masursurot. Agtungpal kayo latan, tatang. Amuyo matan ni nanang. Ay na po, agruam nukasta ka na yon. Ibagam ken ko na adi na pakibibiyangan dagiti kawas ko iti banyaw. Kunamlan na sino abos dito ibalay. Idiritsuyo nga min ken kuha na tatang. Sikan ti mangidanon. Ay nawaw, talaga pagbalbalin ng dakmat na messenger iti daytoy abalay, tatang. Imbis nga idiritsuyo iti tunggal maysa, masapul pa'y lang agdalan kanya. Kasla kayo teenager. Kat, imbagam ka din itinalaing nga amam, Gwen, anak ko. Nalpasan, nanang. Anya nga iti ko, nana. Diyo kano pakibiyangan dagiti gamit na iti banyo. Ay, nawaw. Apay, isulaang ayati mangus-usar iti banyo. Mala, agsubli ka iti salas. Ibagam ken kuana asaan na ako ko ti banyo. Tapno pagbalinan na abudega dagiti nagsukatan na. Makapabanog kayo mat, nanang. Adapay homework ko nga ramidag. Agawaam kitdi. Mapan mo ibagaken kwa na, tatalaga nga agburburak ti dara. Mga nay, nanak. Adapay matinluto ni nanang amasida. Apay ang nagluto kayo man ng tatang. Diyak kaya tinluto na. Ay nawaw, apay ka di tatang. Ang mga nuag sakit ti tiyan ko. Kaya sigurado, isingir ng tumilang. Ninanang mo pa iti kunam? Aga, samanday tatang. Sagay sa kayo iti kaldero? Kasta talaga. Lumikli ka kauntap no awan ti rire, anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw, aggaukan. Una yun day tanga LQ tatang.
LQ nga. Lovers quarrel. Kasla kayo kit din teenager kanina nang takasta ti aramidan niyo. Ay, naimbag tay may kamariminda. Apay ka de, Marilucia. Si kaman laangan ti pangtadak iti bayad tinatang ni Agapitaw. Ison ti pang tadam, Mare. Umay kula ang itad to'y ipawit ko kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't anadagsanday to'y maray? Bayad tinatang na. Iso nga isumutan ti umay mangala ditoy. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di manan lovers quarrel yaw iti asawa mariminda. Kasano makaumaday tanga agapito. Ti panag ko na siguro kat nalakalaang ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta mariminda. Ala, awate mo to'y pauit ko, Mare. Umay kunto alaan inton malam, ha? Talaga di mo alaan to'y bayad tinatang nila kay mau, maray. Kas na kunak itayan, Mare. Isumit ati umay mangala sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, Gwen. Aday jayruan nanang madamang agsagsagad. Naimbag mo't tanapanunot na ti agdalos. Ay nawaw. Itakit din abakit kanla kay kayo sa kayo agkasta-kasta nanang. Di oray pa'y palbiag, ha? Jak pagan ano day tanga agapito. Ibagam kan kwa na amapan na alaan ti bayad tinateng na iti ayan damari Lucia. Kat no nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia itay nanang. Apay nga min adiyo pa'y laing nala. Apay ko mga alaag ngay, saan nakmat asuswelduan? Saan mata nadagsanday joy nanang? Oho, isumat ti mapan mangalan ah. Anya ti panagkitkita na kanyak, babaunan na. Ay, una yan ti kasta nanang. No kaano pa'y abimakit kan lima kay kayo kan ni tata. Mapan mo kano alaan ti bayad tinatang mo iti ayan danana Lucia tatang. Wain, nangag ko, anak. Anya kami ayan ti pagsaksakitan tinakam yu kanina ng tatang. Salud-sudo man, ninanang mo. Tsak ngamin ti maipipit iti kasta nga aramidan yu. Pagbalbalin ng dakpayan a messenger yu. Saan mat analawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritso yu iti tunggal maysa. No adda kayat yu nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam? Agsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayon. Sana yun. Di oray kastoy, aging gatong palbiag. Man ano ko ma? Ay, pakilabam to man ti kalugong ko, no aglaba ka. Tapno adda usarek no mapanak iti ayan ni Mari Lucia inton malang. Ay nawaw. Nagadukat nga amo yun kanina na. Adto'y tibayad tinateng mo pare agapito. Agyaman nak, Mari Lucia. Awan anyaman na pare. Ay awitumtuman kit de to yung pagatang ni Mariminda. Ay, kwa, tila ang bayad tinateng tigagarak, Mari. Awan bibiyang ko no anyaman day tangay pagatang na. Isuati umay mangala. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wan. Kanya-kanya kami talaga ita. Tapno awanan ti adu arire. Saan mat anadagsanday to'y pare? Mano a kilo laang. Ay, seryoso akiti imbagak, Mari. Ni Minda ti umay mangala. Asino nga ti babandugan na. Ay, una yan day ta alabers quarrel yaw kani Mariminda pare agapitaw. Nabayag sama day tan pare. Ay, kasta talaga. Nasaysaya ti kasta, oy. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti adu areklamo kun sao. Agrubuat akon, Gwen. Agan-anad kayo atatang. Aywan kayam. Pakisrek mo to man dagiti kawas alinabakin ton malam. Ang mga nuag tudo. Ay, ada practice minton madamdama tatang. Ang amsa na balita damat ni nanang agbati dito'y balay. Isarek mo to latan sakbay arumwar ka.
Ay nawaw, mano alawasan akasta kayo kaninanang. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tina-pride. Di kay ag-play safe, tatang. Tawan tinagdumaan nyo kaninanang. Basta isirek mo to, unti nakasalapay akawas ko. Mga matudwan. Kapi kapay, guay na paok. Agyaman ak, lolo. Apay, anya gagaram. Ituyak pa'y langag na, lolo. Ay nawaw, ay sana mabali na po. Apay kumaasaan, lolo. Sigurado, asapulit na ka, dagiti dadakkel mo. Ay na, lolo. Makaumamat nga min ijabalay. Apay anak ko nam tikas ta. Ada LQ dananang kanitatang, lolo. Ay, LQ as in lover's quarrel. Siyak paikit din ti mairamraman. Anya ti sanda nagkinawatan na ya. Jakman amo kadagi jay, lolo. Basta dito yak pay langag naad. Kita man no agpinatang kanda pay laeng adwan no awanak nga iba onda. Sa dino ti ayan ni Gwen, agapito. Jakmat makita dito yung balay. Ay nawaw. Awan ka di silid na. Agsaludsudak ka din no adda. Ay nawaw. Di ka gungot Sa anak nga unget, ibagbagak lang. Awagam, tama nga no, narabyan iti practice da. Di namot nga rudsong batan. Mga no nagtalawin Basol mo da ito'y agapito. Nauma siguron iti sitwasyon. Iso apim manaw asaan ang nagpakpakada. Sino nga min aya, tinangibaga nga agkanya-kanya ta? Apay, saan ka di asika? Ala huston, basol kumanan. Anyapay ngay nga rod. Kahit anyapay lang nga rod tur urayam ngay. Isagana mon ati flashlight ta sa pulen ta ni Gwen. Itay pa'y amagmag nata. Di ta mo makita ti anak ta. Ay. Hun nga rod, no sa dino nga ta tinapnapanan na. Ay, agwar ka. Ay, anya nga tanog sina ta. Agpalaudak. Agpadaya ka, mait. Ay saan Ni, tapno na bibit ang mabirukan ta. Nasken nga agkuyog tamang sapol iti anak ta, agapito. Kasanulangan no agsina tamang sapol, ket may samot kadata ti mapukaw, diawanan. Ay, una niya. Ada punto, may tinaibagan bakay. Nang runa ka ni, nagsipngit. Sa pulen tapay ni Gwen, ijay laod. No awan ijay, agpadaya tamaneng. Sige. Agsaludsud ta, kadagiti kakaaruba. Amangan, no ada kadakwada ti nakakita iti anak ta. Mari Lucia! Mare! Mabitlaan, Mariminda, umayan. Oh, Mariminda, pari agapitaw. Anya ti aramidan yo dito'y balay katrabien. Ay na, Mari Lucia. Madanagan kami launay. Saan pa'y ngamin anagawid ni Gwen? Katanyat orasan. Amangan kit dinulim mablabas iti paraangan nyo iti maray. Uwan, limabas nga ron itay. Tikinunana kanyak, mapan ka na iti ayan ni Lulo na. Nukas na. Nagawid gayam iti ayan ni Tatang. Wan, isuti ko na. Ay, nawaw. Ijay lagayam tinapanan na. Di man lang nagpakadamay. Ay, apo, nabambanog ka man, nagsapsapol. Usto matkit di tanay. Kasla okay kayo matanadwa. Nagkuyog kayo pa yan amang sapsapol iti anak yaw. Kasla awanan LQ yaw. Dito'y laang gayam ti ayan ni Gwen, Tatang. Wine, kanya nga mitararamidon yaw kagasawa. Ay na, Tatang, adala saan mi nagkinaawatan iti asawa. Makita yun day ta. Anak yaw, ti maumuma iti aramidon yaw. Awan nga ron, Tatang.
kamalimi kin agapito. Imbes asulbaran mi ti parikot mi, saan? Taad-addapay kit ti akimaro. Kahit napagsaritaan niya, ti parikot yaw. Wen, tatang, nasayaat kamin iti asawak. Kas makita yumat, nagkuyog kami nga imay. Sigurado kayaw. Wen, tatang, uray saludsudin nyo pa'y akan agapito. Siguraduan nyo kano saan makaraman kayo adwa. Ay nga, wen ka di tatang. Agawid tayo, Gwen, anak ko. Amangan mat no adapay lang LQ yung kanina ng tatang. Diyak kaya ti mayra maraman. Ay, nawaw. Awanan. Nasayaat kami kaninanang mo. Kas makita mat, nagkuyog kami anang sapulkan ka. Amangan no agawid ak manan ije balay kat pagbalinan dak tumanen ang messenger yu adwa. Ay, saan anak ko? Awanan ti LQ may kaninanang yaw. Mala, agawid tayo. Pasensya kan minda bakit ha? Pasensya ka nung nagbalinak ana pride. Uray siyak met alakay, pasensyakan. Diyak lang amin na amiris ang narigat ti trabaho iti garden. Uray siya bakit? Narigat mo gayam ti trabaho dito'y balay. Saan ta mainitan ang makapabannog gayam? Agtinulong tan lakay, tapno awan tirire. Ay uwa na, tulungan ka kadag iti trabaho dito'y balay. Uray siyak met sumurutak met ijay garden. Agmula ka ita, saan ka day? Uwan, talaga kayat mo ti umay? Una, sumurutak, tapno isupay met ti maimulak. Agpulas ka nga rodan. Agrubwatan inton madamdama. Ay, nawaw! Panakaawat ti maysa kadag iti sekreto, tapno agtalinaad ti urnos iti pagtaangan. Ditay nga ron itulok, ama pukaw dayta. Ngamin, dagiti anak ti kang runaan ama apektaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.